Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Urmatlı görüşçüler. Mana Bazar Qorgon Akmandan şu güçlü atı tartqanı geldik. Atesi bu жақта turadi. Bu жақ Tile aka. Gel Can Hazır minözlemeni berебиз. Geldik aka. Qandaysınız? Sizin işleriniz yaxşımı? Жақсы aka. Oruzlar men alıştasınmı? Xudo qalasa mına jamoat chiqaraylı deb. Bu atты Can Töre men Жаллабаттан bazardan alganмын. Açık ele. Ana o yerden bazardan alıp, o yerde bazarda atlarga salıp görüp kızıp kalıp o yerden aldım ele. İşine gayra şartqa baylanıştı. Satış gerek bolup kalıp oşoga gayra seni çakırıp çıkarıp attan gelibezim. Bazarda lider bolgan at mı? Lider bolgan Xudoga şükür ele. O yerde rezan arı beri salıp görüp alganmын. Anan andan keyin gelgenden keyin dağanan keyin şu ayılda ulak bolup al жерге alıp barıp salıp bardığını tekşerip bilip aldım. Qanchalik ekan at? Hem жақсы Xudoga şükür. Жақсы. Ооба. Qupulga toldu. Qupulga toldu Xudo qalasa. Attın boyu başı da büyük eken de tarttınız mı boyunu? Attın boyu 1.63. 1.63 tuğanlar. Emi Pinus 1.60 kalıversin açık ele. Tüvü, 60 düştü. tüvü Жалалабаттын atı dediniz he? Жаллабаттын atı. Qanday eken bu? Den soluğu. Soluğu jep içkende Xudoga şükür. Zavod eken. Alады. Жақсы. Boyu 1.63 tuğanlar. Jaşı qancha? Bunu kökke 5 asy. Kökke 5 asy. Oşonda 8 yaşta eken at. Uyurda жүрgөн. Uyurga videoların görgöz uyuru var. Jam жақсы оймен алдык эле кайра şu. Oşonda Bol satışка to'g'ri keldi. Tilega at tamayat eken de uyurda ulağı da. Atып жатты bu aytты. Atты көрүп алдым, улагын текшерип алдым. Болду, ушундай токточ. Жакындан көрсөтөйлү. Мойну дагы узун экен. Bu эми өзүбүздүн эле жылкыларданбы же? Карабайыр. Кыргыз жылкысы экен. Теше. Буттары. Буттарында. Şu içinde işte sıyrılgan yeri var. Ушул бутта ба? Mına içinde mına zım mına ketme. Mına nazım. Bu leştek var. Ayıp kaldı şey. Şu. Ылдыйга бастырып койчу. 4 fazla taza Xudo qalasa. At уят кылбайт буюрса. Minözlemeni берип атат. Boyun 1.60'a tartып ала берет dediniz mi? 1.60'a garantiya tapıp alıversin. Özü 1.63 eken. Oo. Anan bu bağısı qanday bolat aka? Bağısı hem жақын ele. 350 000 da ota. 350 mi? Oo, kemi var. Sonra alат. Эми улактар деле бүтүп калды окшойт. Бирок улак бар десе текшерип алса болот, а? Tekşerip alsa болады үлбө жерге. Мына. Nerede ulak var eken salam dese aparıp salıp görüp alıversin. Үйрü garantiya. Жаныбар. Ысыкта буну бир чабып кое берели, ошол ылдыйдан, а? Ылдыйган. Булары. Ошол ылдыйдан бир келсеңер. Жаныбар, бою бойлуу. Мергези. Чоң жылкы экен. Таныган билгендер жазып калтырабыз тагында. Базардан алган дейт. Базарда аттарды уруп, кагып, чачып, анан алып келип улакадага апарып, текшерип, анан чыгарып атат экен. Акча зарык болуп калды дейт. Ооба, жақсы ой менен алдым эле. Эми шарт ушундай экен да. Анан үйүрдөгү видеосу бар деп калдыңыз да? Ал көргөзү мен албапмын адам деп ал. Өзү көргөзү эле албапмын ушунчу. Жакшы. Телефон номериңизди өзү айтып коюңчу. 507 менен. 507 менен, 80 80 88. WhatsApp'ta бар, байланышта да болор. Мына туугандар, ат ээси экөөбүз колдон келишинче атты тааныштырдык.
жана берилбей калган суроолор болсо мына экрандагы номерге Ооба. чаласыздар дагы ар кандай суроого жоопту ала бересиздер. Ушундай маалымат болду. Акман айылында, базар коргондо. Берекелүү участка. Mana участканы дагы айтып койду. Лайктан басып каналыбызга жазылып коюңуздар, туугандар.